ikataw inhapan examine pa ya kani namar ba pindakan mau ha ke MDC election ke led no Garu Hills Autonomous District Council mo ke election ka vote share jongi kum ka UDP ke la kiu pa ko por di pindakan mau ha ke ko wai ka election Raja Balaru nakaliang jong asahel di Siraru la le bhama mo yo adu nyo ha raspa ko por di menta pada ngamtip na ka ikataw ba ka UDP ka hiar menta Garu Hills di kilayawan gini kinong ilam na Garu Hills ru kila ay ka report na kalian joki tingin haban le ya kani ka analysis ni haban smong tu mo na ka ikadaw ba kamda don eta ta ka jing pediang yangi kum ka party sa Garu Hills di henry ngilay persyang labon mod ki candidates ki bangila say nanti na rilom Garu ru mo na ki constituency ko pia di sosi pada ba result pada ka long ha ka kom impoi perkam ka long kam ni yang perkara ini bangin yo kat tuan ni seed menikani na Garu Hill sector tu yang rengim tip dia nak kata apa kalau kita ni berkom jadi nak kata apa ni orang bang ni don't come ni kena introspection ru you don't come man le kena analysis ru mo akabai day bad ka politics kena ke jela ke demi akabai day kena ka san bersai bangin sungtu and hey ke parti ni don menta hey ni don menta ke parti but ki egi jing tuna ki egi jing bakla but ki egi bang gidi ban le nang ni sakma